Hei tā te pirimia a John Key kei te wānanga tonu rātou me pēhea te āwhina i te hunga ka raru i tēnei aitua nui. Well, I mean, obviously at one level, compensation could be helped to provide people as they go through a downturn of their business. I mean, effectively, if you think about what we did in Christchurch, that was essentially what we did. We provided a temporary package of support after the first earthquake that was, quite limited in nature. It was about a month, I think, from memory. It was much more significant after the February 22nd earthquake. So again, it'll just depend on how long things are out of action for and who's actually affected. And that's a bit of a wait-and-see process depending on the outcome of the ship. Me whakawhiti atu tātou i nānei kia he kia parata, mā ngai take Māori o nā hinara tēnā koe. Kia ora, tēnā koe. He hato whakautu ki te hunga e ki ana he pōturi rawa ngā mahi tuatahi a te kāwanatanga ki te whakaitika i tēnei parekura. Ka reo e whakai ana ki tērā, no te mea mai te rā tuatahi, ka haere ngā tohunga ki tauranga, ka tono atu ngā kaipuke motuhake mō tēnei momo āhuatanga kia haere ki tauranga. Engari nā te tirohanga a ngā tohunga ki roto i te kaipuke nā, ka kite kua pakaru ngā paipa, ka are e tāia te ngote ki waho te hinu. Nā ka tīmata rātou te whakatika tērā ka tāia te ngote hinu. I te rāwā i a rātou e whakatika ana ka huri te hau, ka teitei haere te moana, ka āhua kāre e tāia tērā te mahi. Nā reira mai te timatanga ka mahi ngā tohunga ki te whakatika tēnei parekura nui. I tua atu i te hunga hautū i te waka nei, kei te kimi te iwi i tētahi tangata, ētahi tangata rānei ki te whiu, ara mo tēnei parekura nui te take. Koira te raru, koira hoki pēr te raru kei mua i te kāwanatanga. Koenei pēr te āhuatanga o te parekura, ne ahakoa tēnei parekura. Ko te āhuatanga kei te rapa tātou, tētahi tangata, ētahi tangata rātou, rānei, kei ā rātou te he. Koera te āhuatanga o te parekura. No te mea kei te tūmeke te tangata, kei te riri te tangata, kei te pauri, kei te takio, te whakarongo atu, ka rapa tātou i te wā o te parekura, ahako tēnei, ahako tētahi atu, tētahi no rātou te he. No tētahi iwi noho taku tai moana koe hekia, kei te aroha atu koe ki e nei iwi o tauranga moana? Kei te aroha atu au kia rātou, kei te mihi kia rātou, kei te mōhio he tino uaua tēnei, kei te kite rātou, wā rātou ākau, wā rātou moana, ngā kai, kāpata kai, era āhuatanga katoa. Nā reira, ka tuku mihi au kia rātou, kia kaha, kia toa, kua kite tātou te pirimia, e kōrero ana mō ngā āwhina e wānanga ana. Pai tēnā kōrero hei whakaaro whakamutunga mō tātou, tēnā ro atu koe he kia parata, mā ngai take Māori o nā hinara. Kua huri ke ngā iwi kei waho i te rohe o tauranga moana ki te whakaitika i a rātou anō, kei tai atu te para hinu arā ki o rātou taku tai moana. Ko te kaunihera ārohe o Waikato tērā, i huitahi ki te uepu kei tiaki o hauraki i whangamatā. Ko tā rātou he whakarite mahere, he matapaki hoki i te wāhanga o te iwi ki roto i ngā whakaritenga. We come of the view that our people on the ground are best suited to address this, to give advice to some of the decision-making that may be needed around some of the action that needs to take to address the oil spill should it come north. We want to be involved at a higher level as opposed to down the bottom end of the decision-making. Kei ngā tohu huarere te tikanga mena rānei te hinu ka pō tere whakateraki, arā ki ngā moana i te rohe o Pare Hauraki.